Biblia inasema ya kwamba Musa alialikwa na Bwana. Mungu akapenda kumpatia Musa sheria kusudi iongoze taifa la Israeli. Mungu alipenda ajiingize kwa sheria na akatunga sheria akampatia Musa. Kwenye kuwa neno letu kanisa ni fasi moja, kwamba mbao ya mawe ambao Mungu aliandika haikuwa inaandikwa kwa upande moja tu. Hapana, Biblia inasema mbao ya mawe aliyopewa Musa iliandikwa kwa upande huu na kwa upande mwingine, iliandikwa nje na ikaandikwa ndani, kusudi mwenye kuwa upande akiisoma anaiona na mwenye kuwa kwa upande huku akaisoma anaiona. Sikia, Mungu ana haja ya kufanya watu wakuwe barua, sababu Musa alivunja agano, akavunja mawe, sababu alikuta Haruni ametengenezea Israeli ndama, na sababu ya ile Mungu akaona ya kwamba ataandika barua yake katika mioyo yetu, kama vile Mkristo, kama vile mtumishi. Sikia, lazima tusomwe. Barua yetu haipaswi andikwa nje tu, inapaswa kuwa nje na ndani. Ni kusema nini? Leo wahipokriti, wanafiki, wauaji, wezi wa kweli, wazinifu wa kweli, wafanya dhambi pasipo mipaka wanakuwa ni Wakristo na watumishi wa Mungu. Ni kweli wanaandikwa ngambo moja, lakini ngambo ingine hawaandikwe. Sababu gani? Anaweza kuwa na jina ni Mkristo, anaweza kuwa na jina ni mtumishi, kweli ni kwa upande wa nje, lakini tukiangalia ndani, vyenye kuonekana nje si vyenye kuwa ndani, vinaachana. Anaweza aitwa Mkristo, anaweza aitwa mtumishi, lakini maisha yake haioneshe Ukristo, haioneshe utumishi. Kukinywa na dunda kadiri niko na dunda hapa na ubiri na upako na jisifu na watu wote wanasema kweli, apotre ule anasimama anasema nje, lakini ndani yameandikwa, sababu jiwe liliandikwa upande na upande. Hapana kwa nje tunakuona uko mwaminifu, alama kusura, tunakuona unabeba Bible, tunakuona uko mtu wa imani, lakini ndani haiandikwe namna ile. Barua isiyosomeka kadiri unavyoonekana nje, lakini ndani yako si vile. Barua isiyosomeka. Biblia inasema, Paulo anasema sisi ni barua ya Kristo. Kwa nini hatusomeke? Watumishi wa Mungu, unaitwa mtumishi lakini uko mwizi. Unaitwa mtumishi lakini uko na maedi memory, uko na ichanga na Mungu. Unaitwa Mkristo lakini uko mfanya dhambi. Tena dhambi yenye kupandisha na msalaba. Haya, Mungu atuhurumie kanisa. Barua ya Kristo ni wewe. Wanapokuana wasome Mungu ndani yako, lakini barua hii ya leo haisomeki. Ukaiangalia hivi inasomeka namna ingine, lakini ukaigeuza hivi ni ndumba. Ukaisoma hivi unaona ni Mkristo, lakini ukaigeuza hivi ni mfumu. Sababu ni gani? Barua haiandikwe kama inavyostahili. Barua Mungu alimpa Musa ya mawe iliandikwa huko, hivi inaandikwa huko, ukaigeuza inaandikwa huko. Ni kama vile Yakobo alikuwa barua yenye isomeke. Anapenda kuiba haki ya uzaliwa wa kwanza, anapenda kuiba baraka kwa Isaka, anavala mangozi ya mwili wa Esau, lakini ndani yake sauti ni ya Yakobo, mwili ni wa Esau. Kwa nini mtumishi mwenzangu hatupende kusomwa? Watu wanapokuona, wanapokufuata, wakute huku Mungu iko na ndani Mungu iko.
Mkristo na ndani ni Mkristo. Hapana nje Mkristo lakini ndani mulevi. Mungu atusamehe sana. Kwa nini tunachekesha Mungu kwa njia ile?